susukan mah. Taman Arben. Kayak gini nih, dedenya jongkok gini. Petik sendiri, petik sendiri. Susukan keseke geringan. Oh ya tahan tuh. Sepuluh kanu kiring mah hoya orang. Nah, teman di kampung. Ya kayak di kampung seru. Cerah. Itu kebunnya bawa ke. Sok metik, dipoto ya di film. Petik. Selfie wae tuh. Atau hese ieu na motona ceprekna. Baru si Dewi. Kamu tuh siapa lah? Nih cara foto sakit. Jadi ini. Gimana? Kumaha? Ini kieu matanya si kieu. Gala luhur Kita. Ya, kan. Coba petik satu, terus dimakan. Nah, ini nih dipetik nih ya. Masih loba ieuan. Coba naonan. Ci sehat ci. Petik Arben. Bang, asal lah. Terus dimakan. Banyak. Jadi. Si mama mah diasup ke kantong. Naon? Arben. Entah dicarekan naon? Ulah diasup ke kantong. Mau keresek ih. Hara ulah. Wes aku regun ka dieu keun mama. Nah, dah sawar ngatuang mah kamayar lebar. Iya, make bayar sakit keur nyangkeun. Oh ya, mau cing pinu bayar. Jangan tuh. Ini juga jualan. Tengenah beureuna ge da. Maka dipoto sini di foto. Enak. Ini di alis ya. Temu gitu sih.